Hari raporo yasohotse igaragaza ko M23 yitorezaga mu Rwanda no muri Uganda, ni mu gihe igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyemeje ko u Rwanda rutera inkunga umutwe wa M23 ngo hagiye gushyirwaho ingabo zidasanzwe ziyongera ku z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba nazo zo kurwanya M23. Iminwa y'imbunda yose yerekeje kuri M23, gusa ibyo ntibiteye ubwoba na busa M23 kuko iri gusatira umujyi wa Goma ngo nawe uwufate mu mirwano irimo ibisasu biremereye cyane iri kubera irucuru. Buretse kugenda utumvisha ibyo leta ya Kongo igiye gukorera u Rwanda ngo nirukomeza kwinangira, reka nsome kutuzinze tubigarukeho. Nkuko nari maze kubikubwira mu nkuru yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Bwiza, cyahaye umutwe ugira uti igihugu cya mbere cya Afurika cyashyigikiye ibirego byerekeye M23 bya RDC ku Rwanda. Iyi nkuru ikomeza igira iti Afurika y'Epfo yabaye igihugu cya mbere gishyigikiye ibirego bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23. Afurika y'Epfo yashyigikiye ibi birego bya RDC ku Rwanda binyuze muri perezida w'inteko nshingamategeko yayo Nosiviwe Mapisa Nankwakula kuwa kabiri tariki ya 21 Kamena. Uyu mugore cyo kimwe n'abandi bakuru b'inteko nshingamategeko z'ibihugu bya Afurika y'Epfo bagejejweho ijambo na perezida w'inteko nshingamategeko ya RDC Christophe Mboso wabasobanuriye uburyo igihugu cye cyatewe n'u Rwanda. Uyu yagaragaje ko ingabo z'u Rwanda zigaruriye umujyi wa Bunagana zitwikiriye umutwe wa M23, ibyo yagaragaje nka nyirabayazana yo kuba igihugu cye cyarashesheje amasezerano yacyo cyari cyarasinye n'u Rwanda, arimo guhagarika indege za Rwanda ku butaka bwacyo. Mboso yunzemo ko igihugu cye cyanahagaritse amasezerano cyari gifitanye na Uganda kuko nayo yagize uruhare mu cyo yise ibitero by'u Rwanda kuri RDC. Ni ibirego byahawe umugisha na Nosiviwe wagaragaje ko kuba M23 yarongeye kubura umutwe nyuma y'imyaka 9 yaratsinzwe kwari ukubera ko ishyigikiwe n'ibihugu by'ubushotoranyi. Ati abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagaragaje ko hakenewe gushinga itsinda rikomeye ryo guhashya inyeshyamba za M23. Izi ngabo zari zigizwe na Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania, zari zifite ibirindiro mu burasirazuba bwa RDC zifite ubutumwa bwo kurandura M23. Yavuze ko izi nyeshyamba zari zararanduwe mu mwaka wa 2013 zongeye kubura umutwe kubera ko ziterwa inkunga n'ibihugu by'ibituranyi. Umukuru w'inteko nshingamategeko ya Afurika y'Epfo yakomeje avuga ko akanama gashinzwe umutekano gakwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo RDC ibone ubufasha bwose ikeneye mu rwego rwo kurangiza amakimbirane ari mu burasirazuba bwayo. Yavuze ko igihe kigeze kugira ngo hongere habyutswe umutwe w'ubutabazi w'ingabo zo mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo washinzwe mu mwaka wa 2013. Ati nk'uwabaye minisitiri w'ingabo za Afurika y'Epfo mu gihe cy'imyaka 9 nzi byabaye byose kandi mfite ubunararibonye kubiri kubera mu burasirazuba bwa RDC. Iki kiganiro nikirangira hagomba gufatwa icyemezo kandi kigashyikirizwa umunyamabanga mukuru ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma. Brigade y'ingabo za Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania igomba guhuza imbaraga n'izindi ngabo kugira ngo ibihugu byose bigire uruhare mu kugarura umutekano muri RDC. Afurika y'Epfo yemeje ko M23 ifashwa n'ibihugu by'ibituranyi mu gihe UN iri gufasha ingabo za Kongo Kinshasa kurwanya uriya mutwe iheruka gutangaza ko nta bimenyetso bifatika byerekana ko uriya mutwe uri guhabwa umusada na RDF nk'uko bivugwa. Nubwo bimeze gutyo kandi impuguke za UN zemeje ko M23 yitoreje muri Uganda, muri RDC no mu Rwanda. Ibi nabyo turabikesha ikinyamakuru cyitwa Bwiza.com aho gikomeza kigira kiti impuguke z'umuryango w'abibumbye UN zemeje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 witoreje muri Uganda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC no mu Rwanda mbere y'uko usubukura imirwano n'ingabo za leta y'iki gihugu kiri mu burengerazuba. Muri iyi raporo y'impapuro 300 yerekana imiterere y'umutekano mu burasirazuba bwa RDC, ikinyamakuru The Techwell cyo mu Budage ikivuga ko gifitiye kopi. Izi mpuguke zemeje ko Uganda n'u Rwanda byabaye urubuga rw'imyitozo rwa M23
zivuga ko guhera mu Gushyingo mu mwaka w'ibihumbi 2021 M23 yatangiye gutoreza abarwanyi bayo bashya mu nkambi ya Nyabihanga muri Uganda. Iyi nkambi ni y'aba barwanyi bacumbikiwemo guhera mu mwaka w'ibihumbi 2013 ubwo barambikaga intwaro. Izi mpuguke zikomeza zisobanura ko muri Mutarama mu mwaka w'ibihumbi 2022 M23 yinjirije abarwanyi bashya muri teritwari ya Masisi, muri Rucuru na Kichanga muri RDC iti no mu Rwanda kugira ngo yongere ubushobozi bw'abasirikare. Gusa bitandukanye no ku ruhande rwa RDC na Uganda, ntabwo iyi nkuru dukesha iki kinyamakuru igaragaza ahantu abarwanyi ba M23 batorezwaga mu Rwanda. Iyi raporo iherutse gushyikirizwa perezida w'akanama ka UN gashinzwe umutekano inemeza ko M23 ifite umugambi wo gufata umujyi wa Goma. Yemeje ko abarwanyi ba M23 bitorezaga muri Uganda no mu Rwanda, mu gihe leta ya RDC nayo ishinja ibihugu gufasha uyu mutwe witwaje intwaro ubuye imirwano guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka, by'umwihariko mu ifatwa ry'umujyi wa Bunagana ryabaye mu cyumweru gishize. Leta y'u Rwanda imaze iminsi ihakana iki kirego cya leta ya RDC, ahubwo ikemeza ko ingabo zayo zizwi nka FARDC arizo zifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR ugizwe n'abarimo basize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. U Rwanda rusanzwe rwamagana raporo z'izi mpuguke. Tariki ya 23 Ukuboza mu mwaka w'2020 izi mpuguke zasohoye raporo ivuga ko leta y'u Rwanda yohereje ingabo zayo mu burasirazuba bwa RDC. Aya makuru guverinoma y'u Rwanda yayahakanye binyujije mu itangazo yasohoye ku itariki 8 Mutarama 2021 rigira riti guverinoma y'u Rwanda irahakana ibirego by'impuguke z'umuryango w'abibumbye kandi igashimangira ko nta ngabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko nta n'ibikorwa by'ubufatanye mu mirwano biherutse guhuza ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Kongo. Guverinoma yanenze izi mpuguke yemeza ko ziba zahawe amakuru yose zikeneye ariko zikirengagiza amwe mu gihe zisohora raporo. Yagaragaje ko ifite impungenge z'uko hari ababa bakoresha izi mpuguke. Nubwo ibi bivugwa byose, hakaba hari gukusanya igisirikare gikomeye cyo kurwanya M23 ntibiri kuyibuza gukomeza gucana umuriro ku ngabo za FARDC, kuko guhera ku munsi w'ejo tariki ya 23 Kamena 2022 abarwanyi b'umutwe wa M23 bahinduye icyerekezo cy'imirwano. Kuri ubu barimo kurwana basatira umujyi wa Goma. Ikinyamakuru Goma 24 cyatangaje ko kuri ubu uyu mutwe urimo kugenzura ibice by'imisozi miremire izengurutse Rumangabo, akaba ari mu birometero bicyuvuye mu mujyi wa Goma. Kugeza magingo aya uyu mutwe wafashe lokalite za Bukima, Bukenke zo muri grupoma ya Gisigari. Ku munsi w'ejo kwa 22 Kamena 2022 imirwano ikaze yiriwe ihanganishije izi nyeshyamba mu duce twa Bikenke, Shangi, Bukami na Ruvubu. Bikaba ari ibitero byumvikanyemo imbunda ziremereye n'ibisasu bya rutura. Sosiyete sivile ya Rucuru kandi yavuze ko iyi mirwano ishobora kuba yaraguyemo abasivile barenga 20, nubwo abemejwe ari 13. Birakekwa ko impamvu uyu mutwe wongeye kurwana berekeza mu mujyi wa Goma byaturutse ku mabwiriza bahawe n'umuyobozi wabo General Makenga nyuma yo gusanga umujyi wa Rucuru FARDC ihafite imbaraga nyinshi, bikaba ngombwa ko bahindura icyerekezo cy'imirwano. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yatangarije BBC ko M23 nta gahunda ifite yo kuba yava mu mujyi wa Bunagana. Avuga kandi ko intambara barwana ariyo gukiza bene wabo, bityo ko n'ingabo za EAC zaza bazarwana kugeza ku munota wa nyuma. Ni mu gihe kandi dufunguye iyindi page mu kinyamakuru cyitwa Rwanda Tribune, nacyo cyanditse inkuru cyahaye umutwe ugira uti u Rwanda nirukomeza kwinangira tuzirukana ambasaderi warwo. Umuvugizi wa RDC ni inkuru ikomeza igira iti umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya yavuze ko u Rwanda nirukomeza kwanga kugaragaza uruhare rwarwo mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bizarangira birukanye ambasaderi warwo muri iki gihugu. Ibi Patrick Muyaya yabitangarije mu kiganiro yagiranye na LFI kuri wa 22 Kamena 2022 kibanze ku mubano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu.
agaruka ku mubano w'u Rwanda n'iki gihugu cye yavuze ko kuba RDC yarafashe umwanya igasesa amasezerano yagiranye n'u Rwanda ari intangiriro z'ibindi biteguye gukora mu gihe u Rwanda rwaba rutagaragaje ubushake bwarwo mu gukemura ikibazo avuga ko rwateje mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati twiteguye no gukora ibirenze ibi harimo no kwirukana ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa mu gihe u Rwanda rwaba rutagize icyo ruhindura mu kutubanira neza. Patrick Muyaya yavuze ko kuba barafashe ibyemezo bikumira RDF mu ngabo za EAC zihuriweho byaturutse ku makuru yizewe bafite yemeza ko RDF ifasha umutwe wa M23. Kuva mu myaka yashize umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakunze kuzamo agatotsi uhereye ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Ibyatumye akenshi uhagarariye u Rwanda muri iki gihugu ahura n'akazi katoroshye. Ni kenshi kandi abanyekongo bagiye bigabiza imihanda basaba ko ambasaderi Vincent Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa yakwirukanwa ku butaka bw'iki gihugu.